dyna tra. Okay, boys? Siwmai wefenw i yw Brawslyn 55 a dyma fi efo fi Brawslyn 55. Some'n aros. Fe. Swn i'n hwnna. Swn i'n tynnu y bont bant. Ie, rho bont trwy'r le arall te, ie? Ie, fan hyn. I'm in my mum's car. Dwi just charge. Brayden. Get out my car. Helo! Shmai pawb. Sut ydych chi'n mwynhau? No. Felly, heddiw, achos mae'r dwy yna wedi dod draw am sleepover, ni'n chwarae bach o AnkiOverdrive. Peidiwch ag anhofio Tanysgrifio i Braden Charles. Tanysgrifio a hoffwch y fideo os rydych yn hoffi. Well, that was so cool. Sa'n meddwl mae pigol yn y audio? Pryd i fel cred ar y bant? It probably is. Ceir yn charge. Okay. Most cringy thing me about Bob. Felly, ni gallu cael bont fan hyn hefyd. Ie, felly, chi chi gweld y box. Fyna, a Brayden. Yn y ffordd. Nice. Oh, hello. Symri. Okay, so, ble mae'r ceir? Yn charge fyna. Okay. So, Slyn, ti eisiau dweud, ti eisiau esbonio beth sy'n digwydd? Fi'n credu yn trio ffeindio lle... Okay, so, felly ni'n neud AnkiOverwatch. AnkiOverdrive. Mae'n ddim yn gêm... Wel, mae'n gêm. Mae'n gêm chi'n gael... So, basically, beth yw hwn yw... Mae'n na dangos chi dan. So, basically, mae'n darnau fel hwn. Chi'n mynd gyntaf. Oh, diolch. So basically, mae'n darnau fel hwn. Fi fel cymryd dros y fideo, Twm. So basically, mae'n darnau fel hwn. Right, Tom's flipping. Ac, be chi'n neud yw chi'n cysylltu fo. Mae di charge o fi'n meddwl. Ni di stop o flash o. A wedyn chi'n cysylltu fo efo'r darnau eraill, tan chi'n creu trac. A wedyn fan hyn, mae hwn yn fel i wneud pethau'n bont. A wedyn fan hyn, dyma'r app AnkiOverdrive. Dwi'n gwybod pan mae di gorffen. So, mae Twm di roi, mae Slyn di roi Brawslyn 55. Achos mae'n Brawslyn 55. Ac, fi yn mynd i chwarae yn erbyn Griff. Yeah, boy. A.k.a. Banter Boy. So pam wyt ti'n galw fi Banter Boy now? A dyna beth ti'n galw yn fideo fi? Yeah, just once. It's not my whole name. Name's flipping John Cena. Ac, okay, so, felly. I am your father. Ni mynd i chwarae mewn eiliad. Mae'r ceir ti'n meddwl di gorffen chargio? No, not yet. Na, dydy'r ceir heb gorffen chargio. Slyn, ti oce? Na. Oce, na cael ymlaen. Oce, wedyn. Oh no, fi'n ffoddi. So, na. Oce, wedyn. Oce, so, basically, dyma be. AnkiOverdrive yw ble chi efo tracks, chi efo ceir, nhw'n chargio. Na dangos chi nhw. Felly, dyma'r ceir yn chargio. So ni efo Crown Shock a ni efo Skull. Ie, fi'n gwybod, sa'i wedi pause fo eto. Okay, so, na'n rhoi chi nôl. Okay, so, ni nôl. French fries. Ni efo... Delicious. Savage. Don't quite. Watch out. Okay, so... Okay, Dwi'n mynd i chwarae ar y ffôn. Neu ti eisiau chwarae ar y ffôn? Na, fi'n chwarae ar iPad. Okay, so fi'n chwarae ar y ffôn. Fydd Banter Boy. Yep. Yn chwarae ar y... Banter Boy. Fydd Griff yn chwarae ar y iPad. Yeah. Okay, mae Slyn yn ôl. Pan o fideo fi.
Ni chi efo ffrindiau yn dod draw ti chi. Na, hwn yw fideo fi. Mynd yn agosach, so nhw'n gallu gweld Hwn yw e. fideo fi. A mae neb arall. Ie, mae'n un fi. Wow, ti ar y AnkiOverdrive nhw? Cer y trac, gallu fe torri. Dwi'n rhaid mae hwn yn costio. Wel, ti'n cael yn. Ti'n just yn Dwi'n y canol. Good doggy. Okay, so, dwi'n fi'n gweld mae Kate ti'n gorffen chargio? No, no wedi. Okay, fi'n gorffen chargio. Okay. Should I ni take mynd them off? Sa'n gwybod, gofyn i'r Rhys. Reese, wyt ti stop off flash off? Slain. Slain, ti eisiau tickles. Na. Okay, so, dyna sy'n chi'n gael... Oh, no. Griff, mae'n dechrau fan hyn. Oh, okay. I know things. Wait, na. Nhw angen fel... Wait, symud e lan I fan hyn. So nhw fel off-flip. Griff. Nhw angen gwylio fe. Tell me you record it. No, fel, os yna ddim yn dangos ei gyd o. Okay, so ti angen fel... Slain ti angen fel dafel lan yn arad yn dangos. So fy'n dangos. Right. Okay, so... Fi'n sioc. Fi fel cymryd dros yr holl peth. Na ti ddim. Well, basically... Mae peth... Okay, dechrau'n gyd. Mae peth fi dal yna. Mae bo'n sioc. Tournament. Ydw i'n mynd ar tournament? Wait. Slain, ti'n gallu seto hwnna? Na i dal y camera. Felly, mae Griff yn fel sortio popeth ymlaen. Sut ti'n mynd, Griff? I don't know what I'm doing. So, Dwi'n gwneud ras yn bach o... Na'n gwneud ras. So, ydych chi'n gallu gwneud fel sioc? Pethau. Fel sioc yn yw. So, dwi'n mynd i bod yn ysgol. O, chyn hwn yn gallu equipo un? So, mae be fi'n mynd i dewis. Ond mae'n llawer o defnyddio. Wait, na, stop it. Ti eisiau mynd mewn y game neu ddim? Ie, mae'n mynd i nawr. Mae'n dewis beth, sa'n i dewis beth? So ti angen? Mae efo puls. Mae'r pethau ti efo, basically fi, yn amazing. Dwi wedi curo pawb. Okay, so falle bydd hwn yn dda. Falle bydd hwn ddim yn dda. I've equipped everything. What do I do? Look, I press something. Okay, Okay, so... left. Round Slane Scottish, that what I do. Skull. Fi level 10. Wedyn... Ddim chwaith. I'm sorry. We can scan. Okay, done to Okay, what do I do? Papur. Oh no! O, ni do mewn. Oh my god, guys, fi'n mor nervous. What do I do? Mae'n scanner. O, gyda pen mae'n gwn. Dwi'n stopio. Mynd a sganio trac na fo. Blobs! Begin match. I don't know what to do. He got a lot. Eitha lot. Wait. Am I again? I'm the blue one, aren't I? Yeah, ti'n yr un glas, Griff. Wait. Sut ydych chi'n stroi? Mae'n ei debyn i hi. Wait. Na, mae ddim. Ti angen tilto fe. Wait. Na. Hey, fi'n y lead. Hwna, fi'n second place. Sa'n gallu shoot o fe? Achos mae'n mynd i fe. Fi'n gallu shoot o Brayden achos o... Fi'n dal yn ail. Mae'n rhy bell o flaen ti. Fi'n dal yn ail. Na, achos fi am fel track feed gwahanol i. Dwi'n aros. Dwi'n aros yna. O na, fi'n mynd i overfire. What na? O, fi wedi gael fod disable.
So if we could go turn off. Alright. I might even see my class in the We're down an aisle. Wait, busy Hennon is. But you've been cutting Papa. Oh, game pause. Resume. Great. Ready? Get to the finish line. Great, get catching down number 2, please. That's a race car. Yeah. Oh, come on. Oh, turn the back of your band. Oh, nah, it's totally him. Oh, ti wedi. A ton. Sut ydw i'n gallu fel troi sef fi'n siwto at Raven? Flip, what was that? We're down an aisle. Go slower. Oh, well done. Yeah, os ti'n mynd yn slow, a wedyn mae fe'n dod rownd, a wedyn mae fe o blaen ti. Weld? Na. I'm done. Yeah, see, I'm going to make that. I also did it. Slow down. If I lose now, Running minigun, bro. Sam also be cocked now. Team Kenta. Oh my god, I'm gonna treat him. Oh no. Oh, yay. No, come on. Rematch is all on, yeah? I was attempting off my banks. Well, I can come with us. So rematch? Yeah. But Gunter, guy now with the guns. Yeah. Oh no, we went over fryer. Did he overfire me? Oscar Ministry Goblin. Oh, you hit me. Yes. Get back. Come over here, bloody. Oh, it's a good team. Stop it. That's some help. We got a booster. Oh, lucky. So 18 guys. Man need no weapons. Oh, I sideways. did it. Replay. Right, we haven't changed our carving, right? Alright.